Үргін бұлдыр хисепле телеграфшысем пурнеде ошы салам. Уже эфирды калачева бушлат пір паян бір матрахнара Александр Иванович Мефодев, филология наукисен кандидат, поэт. Үргін бұлдыр Александр Иванович. Үргін Марина, үргін хақлы телеграфшысем. Александр Иванович книгесем курадып та парнелих пульханде ыдавсем білеші бірін телеграфшысем вали. Хал республикара Чеваш телехин эрни брат. Шапла. Чеваш телехин кунизем зем яланах Иван Яковлевн шуралны куни бе піртіле келеші. Шапла. Шамбай бе ыдавзенде Иван Яковлевн пурны унба да унын врене генесен пурны бе эчегелепе шигынны ыдусем бұсан бұрындарақ білде сұртылады. Фидиаван? Вот визе ыду мама Сенбекмал Бурман. Тархаши? Прямо же Иван Яковлев хош хулари университетра хош сензе брензе асыл пелювильне. Хош факультетра вренне. Педиаван, парни шагы? Парни была шаг, визигенеги деман, чеважадя в литературе типчевизем песихунна. Перемалданхи выросла духногенеге был чувашской детской литературы, истоки возникновения и формирования. Сам нас парашины. Таргашын. Терес хура бараганны, малтан хура бараганны. Паллахынде. Екім жидеве міле? Екім жидеве калиға мәндіпе, Яковлев Пасиханна, Иван Яковлевын буквария, Евгердиксен бейлемлетний буквария. Хожан премш худтухна. Тогда она Евгердиксен бейлемлетегене, тогда художникин дивурклагалсан камбулна. Пиде интересли уйду. Она бы чего раджабыча литературы, ширемеш, водормеш узем, бреню пособи манбурсана парни лешин. Пиде камалла. Хувай кимешейду бульже, вишимеш видеве Константин Васильевич Иванов был Иван Яковлев на бренегене был не плетпер. Унан нарспи поэми премеш ход. Хойшан ишта пизелензе духна, хошкаларым радухна. Вот она, по-моему, она меня книги была, чего же в литературе, херохиме жаломыш улзем, бреню книги. Пидяван, хизепле телеграфшысем, пирин бешігін малы телефон номері, ялан хилей экран шинже бұлі, алы жеті шерімдіқыр алы ұлта, шыңғыравлар шан, хавырда үйдусен бама бұлдарадыр пирин паян хиохынана, тималдана хинде бір серден, терс хуравзем кететпір. Александр Иванович, тималданах, Сирия, Сагырвуны, шул тулдарны ятпа саламладып, ундан ва курманчы деха. Эзер нумай булмашак шулдалык вешенже Сагыр дешетке тулдардыр, шавра жула шулдалык бе балады ваттеші, телеграф жузымбе бірле, иверіп чундан жеререн Сирия саламласа ырлықта сывлық сунатпыр. Тавда бұш, Марина, тавда бұш. Эзер тірекліға патвар, сиреншіне бұқсан түрек шамбек шуғыш журалайды. Эзер пиде чаплы юхран журалны бұлі. Войла юхран журалны бек түйінат. Юхе аптырамас бұлмалы. Бірін азатия, енжік, падыры ерайынжі, енжік елінжен. Ондай бұна қыларсы ме, бұлдары бұна азатия шағында үйгердіксе бұр. Шур зуғал, Яковлев мұнзуғал, Патварда кернеклі, старикчі. Биде нұмай бұрынжы бұл. Вот шағы бұл. Аплавы сирейде нұмай ұспарсақ варайына. Шауын тымарысемінде, он вуниги ажа болнады. Бұрде бізден кесенне манате болны. Аттен бұрышы бе ұнбекех, азаттяне бекех мен дайымары, бұрчара амаза келжі, нұмай бұрнаймары. Анне соғыт ялінжен ман, Хамыр районды соғыт ялінжен, Падыры районды соғыт ялінжен. Бұл да пуян үйінжен, соғыт шапла. Кубус сен ертелі дене, юрлама евратна неман. Сирени храпла бұлзасын, Яковлев школінде вреннизем де бұрақтыр? Яковлев школінде вреннизем полны ман кука, Саню кука болны, бұл Александр Максимович Максимов. Вот оның мене беле, ашы беле, ман азане продаван, перварда выртны. Вот шак, ман Саню кука, пушламыш школ Педерети елда, чем передух сагает. Шанда был Иван Дякош пятнел легит, он одежинать был, он банжевал вренеть, он был утро сан не поросила был, она
Чиргюсан де барашы, бара ол кыларса раз мене ишлеме мне Ивандак Пушкарт республикине терапел ялне чиргюрешлеме кыларса раз Ивандакыш. Кала сережне пахсах палы курумлы да оратлы. Чирек курына телеграфизм шыңгралыма бушларыш. Тавда буш весене тен терс хурау барашын, е ыйду итлет бір үргін булдыр. Үргін булдыр. Еді Петрова Маргарита Ефимовна, Канаш районінде ялінчей, піріміш өйдішіне хурал барашын, піріміш өйдівін хурале, Иван Яковлевич Яковлев, малдан Чемір Губинче вренне, Кайран, Хузан, университетинче вренне. Ежин Андрей Александр Иванович. Хузан университетинче вренне, унда тада хуш факультетра вренне, мен думаю, на племера были ханде. Кем галатте? Ну, Хузан университетинче терескалары. Халихе кцелеймер мырха? Пурнеден бір жабыр говорим. Ендене туллыре хурав пулмасан инде шакнегене. Он батнеси дерет. Вот телегурачы хойде калач вестенченех пирмбе боледе ерлесе быры туллыре хурав пулати пулмаши. Ендене пулмасан Николай Фурамович вунна мушурда келсе шакнегене илме пулдарать волшеплавет. И бир хуравсыне малала кидет бер хизепле телегурачысым анургенер шынгравлама и бир сирин сасыра илдешен уже фираду хат бірді. Александр Иванович епсире Тималдан курна пәлмее бушлана, хадир бул журналда теп редакторда сен дюхне. Волынде пине дохрчер сагыр вон биллек, тоғыр вон иккемір шул земшаплавет. Терес. Он дюхне шыпша вғытра, шендерге любштан загайсан, самана улшынны вғытра, есір журналын ятне улштараган пулны булас. Шамбек, мене вал вғытранде хал пионе, мене Ленин жеми, револют мен жеми, совет темине улмаштарас сулымгарде, пиринде варанде, ытлар тұқсады ғаймалла марайкине хадыр болдан. Но силжунат ятне шамбек барай бір келешет атылдым бар, булаган сенбеде канашларым бар, актив па хамбар небе, хадыр бұл активе, вот сенбек шуғышпа не пырсады оқырмыр. Мағыш Павел келешулі яд шилжунат. Волынде литературу бірлешівне асылдерет аслы шкулда. Езірс махмайгаласан аслы шкулда врене жүхне е кайран, хажат журналда да іштені дейсір маларақ шав хадыр бұл тшен. Ховарда литературу бірлешівесіне ерце бұманиха? Литературу бірлешівне бір майях ерце бұны деме бұлдары. Малдан депрессия ішлені салты қаран кезесіне. Онда район хажатнете, коммунизм сіндері вженде атлетче хажат. Утмалмыш, утмал біреміш, утмал екіміш ұзынче. Онда литература страницы сене, кетезесене, твасене, манажан сабаныче. Он тухне редактор Иван Дякыш, ченевший опытлы, матурший журналист, ол ерце бұны бе. Вот хамын пулдарулығыдан дардым литературу, яне беде хам вайситне пулышмады тұрышым, вайситне даран, бұл активсем, активлы мінсем пуртипирин поэзсем, Теветкел, Николай Теветкел, Гаврил Лось, Епрес Тарахинчен девсем. Епрес Тарахинчен, шел булинде вот висим күмді вилсагары сагрунды твата тулдажы топризмал булдырайхынде. Вот Николай Андреев, Пучин Герень, вот литература страницы сине. Кайран падрельне гусясын. Онда юхма ятлы журнал карамадындымыр, литпережлер живет, не митавасле не бадымыр. Вол авангард хачачуменде булнайынде? Авангард хачачуменде. Вот мен сине радиоба барзадыратмыр, тадырса пулынса канашлатымыр, самбак автор сенбе. Волу хутра врезедрачи литературу полностью перед подреверяете. Но мой писатель семья, что башкардан чинетине Ильзе Галашных Ведеруяр, Талвир, Юхмамиши, Давыдова на 3, тата теземде пирм бадрата кисехтана, вот Стефан Жахалдыре был наче. Вот Шлене Кайран меня сейчас менде яланах это чухненде худшана мене лит прилежевшне мендунап яланах сигны тцатын. Апла изир акпиринзделишинде Падрель районе энциклопедия вырдать и гедом бадухрывал чаплавет. Она пухса ергелес кларас эше изирде хастар худшынныне астывады. И пенсире шавында нумай жул эшлене май
Ну, он зуртран марынде, шак яваплыха Вот илмес сенне. Сапла подрел энциклопедийне иге кенеге беглардымыр. Дартма Вот, булдарадыр. тарселме булдарадыр. Премш томе был Шагымбек. Прешкелек пульган Ол дирсем. пиллигимеш менде тухря Шулда. тепри кыштах вогадыртне гышен вуннымы шулда били шулдан. Вот. Бижичин мындай биршлермер ерте бираганны берем больше Иван Моисеевич Матросов, Сергей Афанасьевич Корягин сирентованыр пирле эшлеремер. Педи тугушла хастар арпадрель хастар эсен бире булышыш кыларма, кашни ялдах берен мензем пулышаган зем болна. Вот. Бұл бұқтыра премш кенегінегілерін жүхне берен пиде опыт бұзықақ болманы. Шамба хамардерлен, шамда шуышласа тума болны Иван Моисеевич Владяне пепиде кузарулла. Шлері район историяне жирасылыш пәнума шлер отады. Хой. Вот сәвені бе ойхудымыр. Уявне үртердімір аваны. Халық ежін жала айхатергелі энциклопедиясене. Үтті район земшінде теслек болзады жібек туйнат. Ну, үтті район земде бұсы көрсеш болмалы. Ида илетіскайран перден. Телегуражи зем шынграл захтраща. Перерешне итлесе бухарха, алё итлет перзире, эзир уже эфирда ырыгын булдар. Иван Яковлевич Шинчен каласындыр. Бірміш бұл, біремет бұл, хузанты, шырбишекен, семинаринче біренет. Он хышын, он апытяны хыш işletçe бұл, işleri hışın, şimberti, духовный семинарийне бітeret. Онда бара преподавать, онда Вишневский преподавать. Александр Иванович Ку, тулы хравучи, тулахмари. Перенейді венде аслы білі үшта иліне бірге қаласы өлжігада. Аслы білі үшта иліне, хышқулара, тада Хыш факультет, міле факультет бідеріне. Енденде тірісірек, тулырек хурав кіцейлет бір болсасын, малдан хинден шаплавет. На парнине камбатне шидірмеліне, кен эфир вешенже, вешлензен татса бары бірхам. Александр Иванович, бір сире тада сандыр аксар ятпа, хушма ятпа білет бір. Она хушан илдіресір? Önde ona şav haydır bu jurnalda işleyeni bu kadar da bilce bulmalı. Mene şutlarımdan diyor men be nauk asıllığı devzine jirne juhne Alexander Ivanoviç Mefodiev tezek şira bildiler. Varagunda bardak poeziya bardak na mendere huyurmara yanralara bulur dese yatpa gelişimle aksarısma haşam bir suylasa huşra oldum. No, devet men buldur ende. Yalda juhne man çavaşlayat bulna sankaya deseçindi mana. Хвадей, меволы, вани, санки, вол, ялды яд. Паспортин Александр Иванович Мефодиев. Акувара поэзии яд теме булдара пренде литературу лидемелле сандрахс. Израпла литература бірлешівісіне шамры крана херцевыны булзасын, он жүхне ховырда сывызем хайланы. Сывызем премш сывыман авангард хажатыра, пенде тұғырсер алыдватымыш жылда дұқны. Астывадыр ена? Астывады. Сары қақ алдияты бұл. Капкан кедесінде дұқнычы. Сархи вельхы бар десе, янгыр дүбене, ұйқыран варанже маринейінге. Синсен тұрвырасы, почышырықра, Марусь васкамазыр қанат сұлғындыра. Маринейінге жем сана сені бұр, еспір құзғалмазыр хирет ұқсакур. Есір партия ішінде де нумай ішлене де районда да, обкомра да шыплавет совызем партия ішінде де шырны бөлмешін десен епісіре туяган шен, есір пиде таса, собайлы шен, еппен партия ішінде де шавдыранчен халхизем темле үпкелесе қалайсан да шав вақыт берге. Есір чунна барса Тюре кумылба ішленешін, кем десенде? Ну, партияне енді қалы ұрқла бұғашы, критиклеш, битлеш, енішсем менліксем болны десе, енішсем менліксем болна үйінде бізем, сүлдесем ұйрымақ болна тұны. Вадалса, супса ғайтсен ларса, шаржы мағылла қайма жарынса лар дейлашкен жән,
бір жабақта аялды сыбы кризем халық пайын ашар, сивы харап болмадырышына, онан ма, ондышне теріспузап болмадырышын десір жұтылады. Партия обкомнеде, районды, мне партия комитетесіне де үтлі онда суйлазан дейілмедіршіна, ергелі активистілексінзене суйласа елмедіршіна. Апла партия бірге сывы жирмазыр май бұлманды хаунда, онсырын бетелемеші, сывырземде сирененде чунран дұғаған несемек бұлнынде? Малданхи сывызем аталықра жирнешем Сталин синтен де жирнаман. Не бешірні бәден Партия синтен смахи бешірні ясумас. Ленин синтен, Ленин атте хушны пек ятлысывы бұрчымы. Комсомол билеті. Вся темызем совет тематики малданхи сывызенде болына. Кайран бардағында мне Самрыкылық, худшынымай самрыкылық теме, юраду теме кеде болмалы сывызене. Кайран салдага қарында салдак теме. Салдак тематики пе ядарласы ярым дұрым. Кайран юлаш китапқыта жүрнесем бесе үтарақ бұрныш па, бұрныш сывезем деме бұлдарақ бар. Бала. Телеграфшызым Галешин Гралаза житреш, алло, итлет персере өргін бұлдар? Өргін бұлдар. Ебе, үйдізем жіне ответ бар забығашын. Сен қашны үйді вежінех. Тар хашын, езір ялдан жыңғыравладыр бұлас, келгердің же бұлас. Прямо жиду. Иван Яковлевич Яковлев, Хузан университете НЖ, физика-математика факультете врене. Физика-математика факультете кеневел кайран кузят филология магазин. Черех каласам бар. Чева затезене ширываврен смели книги. Я та букварь дугай. Исем шулда дере? Пәрдіқ таза дымазыр қалашыр қадырғашы? Кам үгердік зібе дұқнығы? Кам үгердік бе дұқнығы қаламары? Чембірде Чевашқалы безімбе юмайтезем ятлы кінеге дұқат. Бұл кінегере Николай Шубущин Янтрак Янтраве поэми, Михаил Федоров Наржурия, тогда Константин Иванов Нарспи впечатленище. Межем шылда? Александр Иванович, Хуравсене... Шурайды ведеріз ғанде мене... Шуржар хуравласа бітті. Енден тулыре хурав кетселеймесен, эфировещенечен пардине шак телеграфшы патне шидері бір. Николаев ураменде вунным шурда келзелмеле була, чихыны бір сірімбе, шабақта тулыре хурав кетсе похар. Букварне кам илемле цегларны бергеде галамарыш, межем шулды сене теплен галасах варны пулмарыха халихе. Кедет першаплавет. Илашке вғытра уйрымахынде сирене сывызембе композиторзем, юрзем хайлашы. Александр Иванович, взем ешлану май, шаплавет. Телеграфизембе бірле, каласыларны май, прер юрине ярза итлер марши. Тархашын, пидикумалды білесі. Итлер бірле.
таван халаханды кирежун лахастар таван халаханды кирежун лахастар таван халаханман. Юрий Тленевых тратили графисом шангралса хитрештен, тулы, терс хурав барыш шабахта, эфирвиштен, нумайвах юлмары. Алло, итлет персере, өрігін бұлдар? Салам, Урыдибек ханызем. Кнаш Башкардан, шангралса духре, Маргарита Андреева, эбе бишемеш үйдүжіне хуравлашын. Константин Иванов, Нарти поемана, Пинде доғыржыр сақырмышылы жүрні, жетленді дұқына кінеге. Терес. Александр Иванович, пеньку телеграфша міле барне баратымыр чыға ебер? Ананде, акна барабыр? Тепре кыдардырда барнене, хизеплі шендерю шедесех калам, Николай Фурамынде вунным шырда кезе, шак барнене илме бұлдарадыр. Тада үтті барнесіне кама памалдыне, эфирі віштензен, эбір татсы бары бірда, сирімбада шыңғыравлы бір юраде. Пирмада шыңғыравланысыне пұрнеде, чаттулы хурабаман болса, сында саламлат бірда тавдыват бір. Пиде хюхем юры янрары, езіртада мүлі композитор зімбе ішледір. Композитор зімбе Николай Риванов по Велашке утраныма ішледіп. Мінбе Илья Ромаш Степанов, ике кенеге гларчыман сывылсемдер ғутмылыки сывылсемді. Ике кенеге. Юрий Гудаков, мана Ширзабана, Надежда Заводского, Виталий Адюков, Вилара Краманов, покойник Тапризимыл Болтар, Васем шак юрзем тодыржахян рашей пин весене пернетлегензем плещей инде. Тогда Есир Александр Иванович сагрундватымыш шулдах, ветха наукуба, косокланныне пледебебі, мүшіндесен есір шубақ пене дұржы сагрундватымыш шулда филология наукизен кандидаты бұлсадына диссертацияне хюделене саран схулынде шаплаве? Шапла терес. Она есір партия рештегенскер мүлі шанышпа тонанде? Партия пашлене, ман теми бұлсы рабочий класс хали кутюхнехи теваш литературынде рабочий класс теми прозы. Шабдема ба. Волндевал Вулвухтара ищинныне пиде мухтана малды ырында болна. Шабақта шаб турды менде наукене туртне унчукне шуралны сирен. Шуралны шлейне шамда вапонба шлейне вутрах шамда ширза хатырлеме май келжі. Шабақта хака изірсі дел тулы, ажабжа литературин типчевізіне кыларса ілгерді. Пилікінеге кылардым. Пилікінеге. Пұшламығын бұшлазақ, тыдынзақ. Малданды кенегерін бұшлазақ, бісіне панхи дапқырдаран. Хал пәтімлетсе тебір кенеге кыларны, кенеге изачысыне бадым, тем хал құтланашы немде білмес. Кедетпір. Туға дейхінде бұл. Бұл мүшіндесін пирін студентсіне керлі. Шаплавет, вренегенсіне керлі. Пирін кыларым пиде ховард вішленже, телеграфисене, хурависене кайрақ падимледе бір ханде, сире тавдыват про Александр Иванович паенхи кыларыма келнешен, малашнеде пирін итлегенсене ховар сывырсембе, юрырсембе савындарыр, кінегерсенбе мұнашландарыр, Ажабыжа литературине малалла тепчене книгесем туғаса эбир төзімсірін кедетпір. Ада, бұш Марина, чын нежен жағында тіл бұлдарын ұрсын телеграфшы зәмбе мала педекім болды бұлжа. Малалла ташанбек шигінзақ келешілі бұрынар. Ырлық тазылық бұлдыр. Сау бұлар кезепті телеграфшы сем, вайбадыр сире, илемлі көн бұлдыр.